Wekwatira no kana wa mukie nesa athani ndi wa muka ne kwati kana wa muka nesa kwera twa mukie tene twa mina mauvo twa mina mathangu na yuo tondo ne kwathie ne kana aini makwa on then mavikie kielelo ne cha kunenania na batu inena nise maundu ala maende ende yutu ya Kenya indi kinene ni kila kithio cha kitaka kwa muthenyani wa iyo itina wa ulaona imunini wa President Rigathi Gachagua kutambuka kaunti ya Makueni Kalawambo ni cha thini kimwe cha mathiko na kutangaza kana ni na kunenanya na mutongwe wa Wiper Kalonzo Musyoka na atongwe angi alam ni like minded alam na mawoni mavuanene kithito ni cha kwikithia kana ni mathoko mavamwe twelekelo sa kwa nini wa ngili na miongole na monza Gachagua ingi otondo wanyende wa mauvo maito twa watavya no etie kana ndeni ila mena yone ya Kalonzo na mneme omweva o mituki na mituki zini 2027 maze ya Ruto emana mwevie uwathela koyu meenda kuthukuma na Kalonzo athuthia kamba mose kula twivaze dara nse mondo asu kati wa mondo angi twi na seneta wa county ya Makueni Dani Kitonga Maanzo umwe kati wa alame ichari ni kiu na nimwe uyondo nenie na indi nondo twenene ya mondo meoko ni osumbe wa 2027 twina Dr. Jeff Kaluyu na ke ulotangazi tesanzo kana 2027 A11 na Kaluyu timwe ni mononde ni wa siasa cia Kenya nondo no wetise kibela cho sumbe na kula sia na tuanze mondo walogile kula nizesi ya mako yana na yitu ina ke bawe se detwane na nyamondo eli atatu panu besa hata imwe nikenda tuimina kini nicho kilungu cha muthia cha amuka cha mwaka uno wa ngirire na miongo eli na inya ini terasa sikitu kwanzo mo mawondi maku kana yakulya kwa atongo yolo nene nyawitu kwandabye wawoni wa kuyona yu Rigathi Gachagua bawetina tunewanza kana notonyo mukwata mbao Kalonzo Musyoka inde yuno no mile sanzo ati anengane condition in courts ya kweyandikithia kwingi kwa akoni makula no kuona yu ebindane yano mukamba kana mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuthukuma na Gachagua usakwanini wa 2027 na no kuona be usia utona uma matunda mawo weona ni meva ndene wake uchonde mawoni atoma kwesela ili tatu kenda imwe 5 namba yo tumani makuve ngwetha ndisoma na Facebook ni Motongwe TV twe live imwe kwa imwe kwesela mtandao ni wa Facebook na ndi ndio muthoja neza wale wambe okoma na baba kwaja tukoma na we inyonde iyo muthe tukoma na kwaja no wa situation na ndi ndo tumusemba yetu ambe okwa bituke imbe ni mubeya muno rastas no ndo twocha bwana po mundi na ndi kwate siaga mu siaise wombe gisimisikiseo na nengide twende na boya mbua iyo ni Makueni no nie kundu mane kuangie no mundi kwacha kundu na kundu no kwanye nyangana nengi kaunyanya ukau nika kwate ya kwa tu kwate ni kugunda na mbua indi andu mathanga miundani bindani ya Christmas with the munda wa kundu na yeja na ndo kila kidini twena cho with the nitenda na ngathanzio na indi rastas ni wo iyo kuyanga liko cia Kalawa na nikuneni wende tonzio muno kuna ila kindu ndati ne na bai kumbini ja Saulo na Samuel indi nikeleyo nenza nimuka Gachagua la ni pastor asia kana nibabikie bandu ngai lilaniki watu ya Saulo musumbe na ende kumabunu wa ndio manda musumbi mwa wa Israeli weta wa Davidi na kwa ndo ngai no athime andu tondo Kenya ende twa athimetwe na Biblia yasema musumbi mo ndara mabina ma kola kwengai lakini ndi kuona asumbe amwe mabitisia ngai na mabitisia ndo ngai aithata ndimo na ile ndo usumbi usu na kwa ndo uni ne leyo na za ne muka Gachagua kana sindu ila ine thiwe ngitha makumwe kebilani nusumbi owe wa William Ruto kana ni babika abandu ndo kuwa ando ingi ba Kenya ni mathatite na kwena sindu mbingi yende mara nugu wa no tonde wa indo ndo atabua ndo ise thank you sinisa is your that thank you Senator wa county ya Makueni Dani Kitonga Maanzo na ni kwa jala mwisia yesi ndeni wa YouTube ya Motongwe TV nondo ye live cha thiki mwe uyondo muga Gachagua Pastor Dr. Rigathi with wa yelesia yolwa kiu Senator wa weta Dr. Jeff karibu sana ndeni wa kilungu kecha amoka eti ekombe ni mini ekombe Asante ne thank you monona nina tunga mubea Mr. Erastus Nzomo wetu merewaza 7-8 years when you are very young nekalangu kwa embarrass kabisa ngwazi ninye ngwete but you have done very well with it asante nina ningosa mano ni
ni kwatisie akamba onde ukamba uonde na Kenya mzima Christmas ndeo na mwaka museo wina mawatho maseo na meko maseo na improvements sio nzila mundu kwithia ayenda ukamba definitely nitwende kwika sort of public participation ya kisiasa kana kwiyumilia nikenda andu methe matona kwithia mena unuvani ula mailite kuyanana na andu ala meyumilitie kwa uo mundi ndikwenda nimotavie sansu directly kana after twakomana pakwanzo mo na katika TV stations ila ingi nethia nikisilia maundu maingi na nini thiwe nina mwikio kana nindono sotuongosia ndino patena makulio maingi ndituyeni katika ivila isu ndituyeni katika mrengo wa Azimio ndituyeni katika mrengo wa Kenya Kwanza nini niaminite kana no ninengane mawoni makwa nandu makambikia bala twavikani twalite kwithia tutono sisi ya history etho tuye boy we tuye tuikata otuye watanacha nuwa chive ya gozi siaku nitukutunga bo wino kuturika sindu ila tutinde atu ikio tuyika siasa ni ithao na ithia na mathao ndini wa mathao nye kuli yakwa kula kwi andu ni ethani ithao we no umilie kasaluka kukalako gitane za teneni nikenda kethie nikeyumbanitie kaunduma lesio tuzalundula tutsemba itinani wize kwikata kumalia nzao yako kuunyeta ni monene wa chama cha UCP ninaandikilea directly ni ready ku debate na kuargue ku prosecute case ya Kenyan people na mbewa mundu yoyote. Thank you. Dr. Jeff Kaluyu no wewe no tangazie sanzoka na 2027 A11 nituvika bau kanisi ogewa ku Seneta twambi watondo ni nawe eta umunthi nenda atu nene sema maundu ala maende bande itu ya Kenya takiwe wete chanzanzo nikietete thina muno maundu ma shift asuno mamwe methi tuna thina muno ini tuna mbovika bu nenda twambi oba muthenyani wa iyo ni ulwa masabu ama 2027 webo ndio need kukueleza anything kila Gachagua ithi wa inena ande nende kwa faida ya mwene ndi nikana Gachagua no kueta kana yu ibinda nebikie we say there mbai ya kamba through gema na mbai inge abaki imani nimo kapamwe na mase obya onana wa kutoa wa kudumu yani onana wa kuikalati onana utu obitukite na kiucha ila kwambia 2027 ya sani maendeleo na mheshimiwa Kalonzo. So Senator Maanzo from where you sit nino niwe no tanu muno ndo andeto sia muthemba tosu na we ase kana Gachagua katika Gachagua ruto ndatongo sia kana ruto ndasumbeka ndisi uneni wa Gachagua we maanisha ta kwa mbai ya mukamba kuetakana yu ibinda niye no mbai no sioke pamwe na kamba mose kula kwa wingi nikenda maikithia kana ne mami no tongo iwa uvungu ba Kenya ndetwa moje fata muno Gachagua wetie ni kana akamba na ingi na akamba mose kula na nimweze wandikithania wa kula windiro wimathina muno Kenya kwangela kanyo baluya ni mbinge muno lakini tikila mundu windo wake bande ni tikila mundu kula nao akamba no tagwo tuyainge yukuma akamba la memwea akamba la memuranga akamba la me Taita Taveta akamba la me Kilifi la me Mombasa na la me Kwale ni mwaingi na yu no waisi kana mugambe mwandikithia neza taile taimba tinyiva tena kula milioni na ningwenda kuya andu bamwika siri yu wa mina obikamyake 18 tafadhali uso kibandi kwa chief ndo bayibinda yebika hizi siasa cia thenge withia ona uso kibandi ndo chona na kituma kinakula hivete kuno soka uso cia yu kwa chief ukabanga mukatene ukathi kwa chief akakuswisia kibandi ndo wabikamyake 18 no alete uso kibandi na wabutukia miaka 18 utosere kibandi ona nuto no kwata no kastakiwa kibandi kiteza cia mundu maundu maingi so ya kibaka ikulia weka unu utethwa ai ukwenda utethwa wana guka tethia na chau ala mwene ndio uteza cia mthi yake kindu kila kibata pio kimwe nikukuna kula nundu wako nakula niwe wendo awa amwa wisumbe kwata
na kondu woyu ivandu vamina kosa amina kwara kivande na alama kwatite ivandu utayandikithia ta mwandikita mukuni wa kula end of sini ula wa kila constituency wa IBC nukwithia andu vau kula yandikithagwa ivinda yonthe lakini vevinda kula cia thenge angia yunga magwa na vevinda la kutangaza hata mwai muima kana meile andu meyumilie maandike kwa wanda mass registration kwa wanda na wethia yu laini nene andu naingi angi maila kuza kwiyandikithia na vile vita kwa unondo tunaendwa challenges ni bwana Gachagua na ni challenge tu na kosa unaitwa na kuza kula mbingi kwisu nondo kielelo nondo kula sio itele akoyo ona kwa rasa zindite kula magweni no yawa na kwinzi ya mbingi mno sia kuya kula ngima wa kwa chakuu kwa mundu ole anangadite yana ala maende to kuna kula aiwa ino zombe saboko na kunia ingania na yusi no ngima kula yuko kula enda ikomba mbingi ikoyo ekaema nicho kwa yuri ngathi ya yasia mbende ka 50+1 katika kula sio ndeila ngone kele nipende ka county miongweli na inya sia Kenya na kendo sumbike na katatu weme andikithia momenda ubika milioni 10 yakuyo yune milioni monza nyanya menda ongela milioni ile na itu andikithie karibu milioni ile lakini note andikithie milioni inge ile na ndo andu maitu bataa yunya na ndo amathina la mekwo no tongo imthukula wonekia ngwa na silanga wake lo ile tendo itethia kitui Makueni Masaku Kajiado ubigite miongo kenda na ina yoluwathiana yani wekadile ulamanya muwango ukwame yebatheke isilanga ukie wongamie yudu mukwamu ona muja inana nene na geso ambia na idete enda ushoka kwitu nondo yuona African Development Bank mbeza ila ya nenga nete sia thoke imone wezeni sia umigwe na yu no kia kwasia project ni ya sala ilwe na nengalama kwa muja ina nengalama kwa nduma Makueni nengalama kwa nduma Kenya silango unje na yu nengalekani omoyo otongo imuthuku ninawe mutuze ikengwa ayu ukie mali ne kwekwa nondo nunenu kisia Gachagua payo ndo wekia ukie mali nakangania naone mumbunge miaka mingi na ila Ruto nai alambene wote alikanwane Mutula alikanwane Rose Musio alikanwane Maanzo alikanwane Susana Ndunge wakiamba mumbunge wa Makueni alikanwane ndio ila kuna egbe budget gino munde baimbeza ila allocated baimbeza sia tu kudwane parliament sia kwa kalelo na nitukuwenda nundu nyela naye mumbunge na ati ani ye muno na gona ati yawekwa design na ati yawekwa masabu kwa mandika naye wambeza siena kila mundu ula utuwe bakuya lelo zidi muoni ya kuethimwa me wando yu songa njei nundu baani bekuka kwikwa lelo wethe ani muthime wethe ani weke wawi yao siana masabu na twakaga na muno wethe andu neza kwambia be mundu wenda tutethia muno permanent secretary umwe na kwa project taithi ni haki ya mukamba ni haki ya mwene nundu tu ba court na nundu tichu chonda kemie niweze wa uitwe na wethe tikalawa tethe akana kamwene nzoka na banda waya nzoka hospital live niki nundu mbeza si account nizia kwa mi lobby nenzele muno na yuba andu ba kwamba kwenda mbesa kwa account nundu wa uitu kuthezia uitu sizikale nene ya miene wina alete ndo ina mangavana itandu be uthina yo no bo wa utotha indo no wa mangavana lakini muzumiro no tangaza tenda utotha indo no tubikira bu Seneta otona mbothi kwa maundu aziu ma witi na masima vaccination na ndo ambie bu kwa Gachagua na nige ndate thibala ya Dr. Jeff pe akambenge na nemonie na maweta kana Gachagua etawithito na kiputhia kwa kamba ndo bebinda waise tukura twa kamba nitunini muno nitumuonete inyo ando mawaipa we vona alangi mai castigate Gachagua muno pa witina indi oyu akamba ainge kuma iyo none mayekulia Gachagua aseuvie ende nda kutapye ne tamundu nene se Gachagua miaka mingi anicho na ndio mutetela no ndili kathe nane nize tatuana kembunge na ina kuna kipindi katika television imwe nake imwa kwa chumwa ni mundu mwe ni mwatwe EPA wa HNDC na ni mwatwe EPA wa Uhuru Kenyatta miaka mingi na mundu wo ndela Uhuru Kenyatta neta sio sumbi na we sio sumbi kana wakomania na Gachagua kila Gachagua wawetie ibinda yu niguo ngekula andu maingi agamba me milioni 6 nije twandikithie kula o milioni 1.5
tu wasa vanile Kalonzo ngami takunia kula nini mono kila binda na no mpaka vitu ambuke na zaingi kwa kizungu ndo rebuke nweze Kalonzo ma America Washington DC welcome to Kenya rebuke ne yani no mpaka zaingi utapje mundu ukandie ona Biblia ni kwazi akandie kana mutapye kindu na kenda kala ikililikana judo mpaka akamba tilikanwe kana tiyandikithie kula ngenda moyandikenda tiyandikithie nugo tiyandikithie ko Gachagua ni truth for man akitenda awe kila kibo nange yugula milioni umwe na maana 5 na mwendo milioni 6 na mwendo milioni 4 maandikithie kula na mwaje mwendo sumbe yunenge mwendo sumbe weba andu mayandikithie milioni 8 kweli nimekuka umunengeza voti okay kwa huyu iti challenge wenda tuose na binda ndakita auto challenge uto ilo kocha za challenge ki ambame nini ze ukamba jenzi na nyingi ba amasako nuzundu navyo bita jenzi na iboki tui jenzi ne mbyo makuwene igwa gindakazekeo na komania na mwana sibangele dia mono na andwamonde ai mundu ndekula wanga kibage wawe wake eba myaka 18 ndweke bande ndwekula kauno kwenda uwe school fees okatethia nthi ukekana andu amuka ona andu amuka gweyunya muthatho moka tutasokola ikwenyu kwa mundu twenda yake kondo mundu wa nthi yake nikila tona ukulia ando oza kibande enda no kwenda kweza kwitia kibela ukakitia tote kibande ando moza kibande Seneta ambo kwati yabo ningosioka kwa kundi makulu yange kauta Dr. Jeff ni mubyano ndo wako ithukisia we mutule unesa yu Seneta nevi nda yake akukwithukisia ndikulia bau no tangazi no kwikebela chosumbe ne ukwiwa ndeto taisusi unenwa mheshimiwa Kalonzo musioka no tangazi te no kukwatwa ashaka no ise nemaende na kunena niya weona Gachagua niwe usungio nondo ilembe tewa kamba tetha twenda kibela gecho osumbe mono tiende yambe takuta mukamba no waketetie mheshimiwa Kalonzo no waketi actually akamba la meti kibela chosumbe ne kwate na 3 pe mama Charity Ngilu pe mheshimiwa Kalonzo na indi pewe Kaluyu Gachagua na no kwesa kutethesia ilembe tayo kamba kuvikia bana nondo naethukisia mujumbe wa Githuguri ula ni gathoni wa Mushomba aseka nao na kamba yun mailo kwata na yakoyo nikenda chaicha state house tukasa maondo kesama nimuvea ikulia ni seo nenda kwamba ku set some record straight nye ni kala Kenya ni wa Kenya ni buku mao vandu vasanga mbewa ilobi peto US na tuneo miyili twina geoba na nduna yake no munana nenda kukethia January yes please ni kabudi kapu ni kuye Maanzo na congratulations by the way Maanzo no tatite kuprove katika profession kana no atete akamba ngalikoni ya uteti waki kotini na maundu mamthembozu na mundu enda maundu enda kwa uona nililingiro bandu ndukalekuka mundu ningi ndiako rebya tenena ndukambibiria anyway so kindukila wendo weta straight ni ngaliko ya kisiasa na nuwa weta isito ya Gachagua na nenda kutungilila kana siasa ni thau na teneni pe nitwanzi ninonete katika utongo yandu makikwatililia oundu kutuye kwilie patterns ilanye ni mwana sayansi na nisoma behavior na ngamanza research isindu serious kwana undu kwa ilie tene ni kwa vitu ni wakati andu maizi iletie undu andu mesi iliatene ona yutwende wize kwithia andu maikwizile tawe mukamba kana wi mwikuyu kana wi mumeru kana luya kila makwenda ni empowerment na that is pala ninye wize kwithia wi kuna kula ndu kuna ni wize kwithia otavizuni Gachagua kana otavizuni Kaluyu kana Kalonzo kana Charity kana ni President Ruto while it kwithia wa winner empowerment ukamana mundungu kunia kula na nurono kwithia atuyo tongo ini miaka 2030 ambikite hata kwa nundu politics ita wa local edando umbika kindu pano ndwina mupango wakwa na ndwina design yoyote ya kuiza kuondelia wewe enda kula yako mbikata ona ukesa kuzindu zinu sio tukwenda na kindu chake ni kindu kita wa kura ya kimbide ni
empowerment kwi andu mesilie independently mali to combine kwizili independently na kura ya kimbide na nundu nitu abundi andu ala membeza kana alo maziombeza kundu kula mu masia magiba andu nimo kame mia ngwithe nikendongo ni ekula na kula ndi sitwa ndi ID ndi visa pai mundu kama na pala akunie kula ko we empowered no woman kana kula yaku ni akimbithe yutakula ni tembete nzimbingi na one of the things that kilaki ni set ya party ni a lot of international experience ndotona guma bao kaikwe ka benchmark Germany America no kaze ni welewa na America ndotona kwelewa kintu cha muthembo no nindi kwikala na mo nesa wize kwithia ni wethe lower their culture social religion na message ya mo nikenda utunge report izu uke watia nina amelewa lakini ndona mabandite zindu wayo kazi na itwe ndo panda zindu cia muthembo zuguni kwisilia nai I mean I just be straight and research scientist ko andu twalite ku ni ukakulie kulio ya wiko ni akula Trump kana wiko ni akula Harris kama Kamala we mukonia wiwa that is my business none of your business nozuni ndo yaku nozuni nemba yaku kuna ndo ni empowered mathematics na meta umie mama ne ulama kwenda kunia kula cha 2027 na ni wotu udhito tangazite kirinyaga ni nukite tukite miaki kirinyaga na Mombasa tuthete vaita ngamwe in fact na nengwe ndata namba ko kana yova no ne andu macha ngamwe akamba handcraft mambia ni tukomanite na ndo ingi tugetukizia mipango yo lakini tu yako hata mundu kunena sindu zikoelekwa ta kumanenge muti na mambia tongozi okamba na mundu akukulia kuyoko atukulie kutongozi okamba utokea nenga ne mupango waku manifesto yaku 2017 inaena manifesto ya 6 point plan ya ewa very easy kuthesia koti kuthesia taxes kunivia government and man diaspora matuke many more participate na also nongela point ya number mwanza for 2027 Mandela aisi as the one who sends ya akili akukuyana na nzeve yake ndo yaendete do you worth with ya we any leader unye ni keep the 6 point plan the 7 point plan ni post covid economy nye ni daktari I mean I come from medical school I also a PhD in that kind of area ni si undu twalite kuhandle SHIF shia nyene na katika participant ya Obamacare in United States ni professor undu asovya kwa umundu loto na kuelewa undu tuto sovya design ni nzeo mesiliani katika shia na NHIF ni nzeo mesiliani lakini design ni nduku tuto modify wakuma level 2 to level nito nene abuda ndakitale babo ne babo wesa ino tambothi babo tutambothi babo no tutethesia muno yuba pakwa Gachagua do you think akamba ni maile kuamini Gachagua akamba ni maile kuamini ekuyu for now akamba mailite kuempiwa wize kwithia ni wati ya record ni wati ya mundu zu atwikite hata na kura ya Gachagua ni Imwe ni bata nake is one in fact I agree with Maanzo Seneta Maanzo ni Imwe mwarozu ni Imwe umwitukizi neza na tia ikuiva kwa kuifanya no experience kuma kwa chief I think from the lower ranks kufika kwa DC na sindu cia muthembozu ethe akinena kindu kikweleweka kou ni tukuelewa lakini atumie also we wake kuempower people and mesilie independently matuku makwiwa wiwa ni Gachagua ugunegula baya ni mathelile matuku makwiwa ni ngania ni wamsema asu ni mathelile ukamba ligueta masitwa na kana kuwa Kaluyu no kumutabia mwailito kunangaleko ya muthemba mwa matuku asu ni mathelile wailite kwithia we empowered with the nuto na kwisilia we mwene ta mundu yes na ukikunia kula pala is that is the total na tuyumia the kingpin mundu la angalikwe nundu sindula siende ni kumbania kingpin wa bana wakikuyu na angania kinadaniwe Kaluyu niwe kanangania nginiwe sindu isu then tukiwa tutakwisilia tukuni ndio nzengania tukuni Kaluyu ndikwenda kula cia muthembozu nenda na ni mundu ni kuelewa kwa nateke Imwe you are take on game na research ngema A is stand for association aya nina alikile atwika akamba tundikile twine kwa participation wewe mundu wa mkuu wewe mundu wa kukolile by the way ninguungana na Maanzo in the same way nye ninenga na credit ninenga na free points pala credit yetha ni Maanzo ni Maanzo na edhiwa pe muungano muzeo ukuka with ya serikali ni ya sova na ya sovya maundu ni sawa lakini design ya atingema
tutane kwa public participation niwe Kaluyu wobono yanze ya kumya silingi ana digumya silingi ana nenda ni kudwe na tuithiwe na camp pakubi mwaka mwima tuina matuku 2.5 years nikenda tuketuiwe ne no me asitumane twalika benefit itu ni chao ni chao tukumya vo tuina wauni tuina nza tuina poverty mukamba muka eziliti air chao mote na we onundo ne wamuka tuenda kwambia kwisilia twikwato twi ata tomeani bitikilengo kwa kwingi Seneta ndicho wa kwako ni wetu kesa Dr. Jeff Yulwa keu na keu na kikulia nondo noni atongo yangi bao kamba ta mutongo wa chama cha kita wa national Augustus Moli I think NLP is ni party leader aonaka ainene kicha kuhusishwa kwa kamba on the yolo agema nikinone kiekana gema nitainai wiper kwenda kwa sene akamba ni malikile indi akamba on the maina akolwa ngeme azithito ya akolwa na twinene ya yolo akamba kulika gema na yolo ngwata niyo nukwithikisia mundu ta Dr. Jeff notanga sekana no kwetikebela umete baile mbetani wakamba aingine me kwasi yao atabemese inona ba akana yake toto mwana ngekula sia Kalonzo. What's your take on atongo ala angi ona mo taya ta Dr. Jeff me kwashekana ni me kwetekebela chosumbi mumito bao kamba na ni me yumite me azemo me debate na issue based na kedha mundu ne baikendo waika wenda aika kwa miaka wewe totongo ini dizo tononeta ulo atongo ala angi akita Dr. Jeff nondo ya bana ngweta na ala angi me kwashe yu idini ditu tona nenda kwashe kana kula paimundu tetya kibila chosumbi na nomba kawenda wena mipango lo bangite ujetya na uma nondo kwita kula kuyano nanyene na nguwa moyondo Kaluyu no etsi kibila na balalo na tasya paimu kambo na tasya na niwisi yu Kenya na gesi wa duniani no kagungu isiro yake wewa presidential candidate, former presidential candidate or presidential candidate of the Republic of Kenya. Kwa hiyo na mundu weke tumi. Na mundu wonde no eti. Ona kwano ne amukangaza na tangaza kwityo sumbi. Pai mundu musiye kwityo sumbi. Ningwe na kwasha kindu kichange manye mwene na ina makuljo. Ano nedu kiisio andu Obama Machakos Golf Club andu mesio siaza mambia kume bindaka ngilo na andu maitu makimane atu maitu makazi ni maitu athoni maitu mema thina na wethe andu maina we kwacho muno kana maiku ikia na wila na ndio sisi anina wakili wetu Wanjiru ta wakili namba uyu sisi mathangu no izino ni cultural association na otondu kuila sia western ya kila ndume association yo na siasa za Kenya si baza nundu bado no sio kabila jono ni ruto umake mane uma gokwe mbando unaendie na logic adikola kwe nailots yimomba neta ta nailots kuba no kimekula na ito leo mbana tambandu niki mbandu mine ya mbando anu alama na mejana mbando ni mbando yuko lana ndio sisi mathangu alama ya original Kenyatta namba kuwebana nangi nunethia ngema akamba mathangu ala original me katika register bado ungama kwa kamba pai mundu wathi ukua mathangu no mundu wakitio kukane no ku as a junior association you Kenyatta manona nangi yunikwe yake lakini pai mundu wathi upendwa mathangu kwa ukemiao tondo gemea wazimio ni coalition ya opposition ya minority na ndikithitu ukuya lakini ni tona ndo etevo ni ana kania nenge na Raila ni mwandie mathaka rwathi lakini miao ya etie nginala wakati ala chama kimwe iwo to thombe ko ngema ndia thela na ukila kinege kia ni ngwirikala kana public participation ya ile time ne kiwe ombinga inge no na ni okaende no wende foina gwirikirwa serikali la yivo nuze ningendu muno dinaye tikila kwekwe wombano ulawa habangitwe wangema andu bonthe mangema makakomane gagandu na die wombano tosu wethona balalilwe abatume gwandu na bangini batoa wana lakini kweke wamboya
ikanisa ni imwe pa ya ilobi na ndo mauma kila bandu meyumya mauma kundu kwingi muno pati bandu batana umetando mauma makueni angeneza ko manana mama kambia nayo ngema ni ko banana makalawa makanjenye nayo ngema nayo ilobi maye mobilized mekuwa mayagua kanzala ngobi ndeto yi ambe ndinaiko nayu nuweze andonge mai makitui na nyanja yako thimo the nzuta ikotini te izile kwa ni ya ndani na kiyo ni wewe ti tukanisia semba pro akazizie ni jao kiende na nundu nikindu kina bangi to nandu andu kethe anime makanisa kethe mapasa nime bangite atumia nime bangite andu bamuiga nime bangite andu ukethe nikindu mandu bane bangite ukethe endo natumia nimesene kwetumia ingi mama kuweni aba mwedo akabiliali wakavonzweni nimona oku wendu muno natumia meru wendu muno natumia kuyu na bende to mbinge bunzene nundu kumane titwane angena thoni okay na niku okawa yuko watumia nikindu akina bange thitwe nandu wene nundu mwa yani mebangite na siacha sikala sibangito yuko ndu ngema you ni cultural association ugawe atabinda yemwe Mombasa ekuyo manegete mungithi akamba bana thochwa na mwe kuyo na mwe akamba mekea ila itu ita bebi ndo nakuwe kite we negete atongo unite lakini akamba nimekea akelele kana akamba night yo akamba mekea akelele maitho jamero maitho cha ingi yo ini maitho jwa monde nikulilika na binda mwa ini mango sio manomba nite kuya Kiambu maitho ja kasolo na ela kasolo wakunia wathi wake kamba masunga muno begwe moyo nundu yu mugamba atenena mwikuyo ni wigwa na kwa mwikuyo anenete ni nele awani sindu binge ugethe ayu mainzuka ko ana dumese na wasizia kumakite ne undu twathamie Congo Forest ana dumete mesene miaka maana na kondo nundu timbandu paite ndo kithogu twesene kimbando lakini bayu maani za lazima enda yumbando na presidential candidate nonze ya ulobiando withebe mundu mo ambando nusi waithi ukonia nilotic haye ulano anda yukonia nilotic ne eno dasyo ulano anda ukonia akamba eno dasyo ulano anda ukonia kuyo eno dasyo kwa utekala kuyo dasyo nundu yu Kenya ni nziza ya thingi kwe kamba nation kwe Kikuyu nation kwe Luya nation kwe Luo nation kwe Kalenjini nenge bana wa moyambia kumbani akalenjini bwene mbaye mbinge bono sietwa kama tusa ni mbaye kenda ndukone apokoti timo apokoti timo Kalenjini lakini mo ndamane na nundu na eloti ni megwa na ni mezene jumo pokoti mu Masai na mu Samburu manena ndo mwana mugamba na mumbere yuko na mu Masai na mu Samburu maitha seindo na meki yangu ndumwe kwa undu mabata aithi ni mombanie aithi mondo Masai asomali tiandala maitha seindo na bala kabate aithi lakini namba kubika undu maitha mombanie mazezi indo sito na lazima pamba mandiba sito za jao. Thank you nene wazongea kule yakwa na nondo amasa Dr. Jeff yulu akiu akamba aingi ila maoni poster yaku imethe ma ndumia ekulio imwe na nongwezo so mama makulio asu kana Kaluyu niki o Kalonzo yine onekana woto nya kwaza kibela cho sumbe ni we yu mutongo yolo kukwatwa mba Kenya ni ya Kenya aingi niki Kaluyu utamukwata mba una niki Kaluyu ukwase no kibela cho sumbe no withe ayenda kwa nangia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mbe ninengete Mheshimiwa Musyoka ndaya na atongo alangi mokamba quite frankly nieneanie ni masiaisi zirwela newe yambe kungwana nikibaki Kalonzo TV ndezuma mana tembio mitoki lakini kumatene Kalonzo ndanoka kivilani yesterday so nini munengete ndaya yake so ningwenda ese kwithia ekite viti oilotona uise kwithia andu maamua tuikatika mreo yu pando pa 2 years and a half na Seneta Noeti kile kisiasa ni miaka mingi muno no mutheno muno ta 10,000 years
Gachagua ne anasia just before he was impeached. Akasia nibano na ndivando nendete na ninye. You had all those na mudenonge kwanza. What people are worried about Gachagua, nundu Gachagua omba nyandu. Nundu wa impeachment, nundu andu some many people feel it's unfair. By the way, it is not about unfairness kana fairness. Ni andu me worried ukeza kwithia wina issue no unengwe due process kana ukapitu kithwa ki undu wali to kuhandliwa bandu ba usembe this way nundu right now President Ruto isabu he has the numbers ona umunzi ona Gachagua katwika impeach wa 1 month later ona numbers no matter what mane matono kuimpeach Gachagua lakini pa katika process constitutionally mailite kumunengo mwana aziano waiye okay etelo aboy ngokutumi makinase lawyer Maanzo mane gumeteta anengwe mwana ekata edukizi atwawona nzia yanda yanundu we umundu ukakwatwa uvutheliwa vau. Now coming back to the presidency itself nikwenda kindu kimwe kike kinata hata nauma okilila Asia usione simba amenyeshewa ukatani ni paka. When it comes to game ya politics, President Ruto ni very savvy. Nakuye nenga na point kulasi. Kudhao kanake uyone kuza kwithi andu ni muone na this or that. You are still playing with fire. He can still pull his he has been in the politics, he has in those kind of games for a long time. Undu don't know that President Ruto. My point ni to face President Ruto, we need mundu tono much kwanza qualifications in the first place. Is a PhD, I'm a PhD, to run around the circles to train you with the same way, and I know I can run around the circles very well. In the field of business, my master's in finance and economics, this master's again I have a PhD in policy and research in undakitali, nika research akeni chao, so we can still compare the notes. Lakini ndukela bano uko umwe bana kina lai na ndwange katika wewe kwanza wanawendina degree ndukumanika akuni achao na wika hata kuumambe kuutumbi sianzipa tukamanzi ya vice president yangangane na Kindiki mama na nondu makwikana. But when it comes standing debating kila mothena nibo nindi kamundu ku stand up to Ruto immediately utakamba kumizwe on the stairs utana alizengali umundu usini Kaluyu. The person who can face in Kenya today with no qualifications is Mbozu who face Ruto directly ni Kaluyu. Nundu I believe I have those kind of qualifications. Na nundu andu nimevangite Kenya kuma luchambulugu yonze iletuye katika politics. Mecheza the same game. Ningi mheshimiwa Ruto ni mheshimiwa Raila ndani hapo ako na chenga. Now he's with the government. Tuo na lead ite kindu kinene kililimbi ako na kona. Ulota kuna kona umundinu. Kwa utwenda and walama to no face Ruto directly is trained as I am. If you are not trained the same way to hit Ruto out, it will be a very difficult situation. Akamba na makulia. Nikenda mambo tu senzi yota tu vindwa nyota uweze kwethia etha kila tutindi ya tuikai kitunenga the same results na zisozila tu inasio nucha woni na kwethia tutena wealthy yutu yuko kumbana even in gamer na campus nuizi mwikuyu muka ndamuka eziliti air breakfast chao kana air chao weo ezilazia ni you solve ya obuiva kana ni kuima chao kivikivizie kuyo nona asiovewe mabwau maembe mendete mundani ezo post sia kwitu ige twamuka twisiliche muthena kuiwa chao uyo kuiwa chao no boto kezililia chao wealth na tutinda every day to our vitu sindo utongo iwa Kenya. I want to be very directly today. It's not even about the promises. It's not about the manifesto. Ni ula uto no trust. Kenya umunzi and wala matu mo makwiti kula matu yo matotawazi of the same story. You made it or the same story. No kumba nombana makumba umbana. I am new in the game. I have no corruption file. I'm not part of any cartel. I will debate, argue anybody else. Na ni ready kuija kiwanzani. So ni kulia mangwate kuoko tupindwa for once. Na tiku mena mundu, tiku mena Kalonzo, kanakwa nangia Kalonzo, still I'm brother wako mkuni ngumunenge chao, ndaya, lakini manenge mwana, tutongozi Kenya, tusonzi okamba, na tuithi forward, ndimbe za zia mundu kanako corrupt mundu mwena. Thank you. Senator,
tuka pa kwa mathina ala mekumbirite Kenya kila mundu ni wisi maundu ma shame na mathina maundu ma university funding model meona issue pia tutekulwa ni maundu ayumoki ma vaccination kusanza ino ne Uneenan'Ya wethi we mo muno twenene mathina ala mekumbirite ndi ya Kenya OU na twikwatine na kitu ende no Uneenan'Ya cha 2027 niki kana weona Mheshimiwa Kalonzo niwe no sungio wa mathina ya nondu inyuta ma waipa na angi mwaiti Kalonzo nowe mutongo la ukite niwe musumbi watu wanoteria Kenya niki ukona Mheshimiwa Kalonzo nowe usungi wa mathina taya tu Uneenan'Ya zena munana vyo wa serikali la yepojunu ubungu na wa sisia kwangelekanyo la ruto wa makuweni iwo okia asya nyumba nange serikali yonde tuizangi tembeza kuikwa kwa nyumba watu ka nyumba ila sikwamete pauma kuweni wote sikambe iwe tina wa methene tatu na andu ala mezi wo wa mebeleki wo wa mwako onala maua au so na chai mende bau wa kwambelelio su uketa nundu contractor nukuka andu modia meta la chuma ge machu moile male kwesa kuona contractor ono mundu contractor ndai sa kona na yuki ndukeja house nyumba hii si yake wa athwi be ni nyumba yake twe kithekali cha serikali nicho kete we mundu yuko ya Rwanda na kundola kunge kwe project sisi ya kwake ando nyumba kwile andani takibera endoto wa kibera na serikali yoka kwake ya nyumba wale tawdhame wa nyumba nizo lakini ume kama makalunja ndo na baya kwa nyumba ite wandu wangi kwa kindu kalake nene nubungu ula wendetwa na tongo hii masirikali na ibinda ya sandu mendetwe maibanga kana siasa sialita ndo asi ubungu sasi ondana na kendo kwa tekula kenga ndo wejo mese byo kono kula metoke wose kivila na ende wose kivilo yende na kuya ina serikali ende ino ngei mwingi ende yende we na hii andu mena fini kiku kama skulu dondo wa taxes hiyo na muno sia mauta bado ngalama ya maisha hiyo muno na wethi ya Kenya ingi mena thina na hospitali ni thina ndo sino mundu umeonekana ni nzoka na ondawa ya kutonya kake kala maisha ndiamba kuoneka nundu serikali landene ndia umyambesa ikawothoesi ndo hii na juu yethi andu mena thina muno kundu kwingi uyitiwe na thina serikali cia kaunti yende cha nundu tina mbesa itikwe bandu misala mbesa ciuma cinzele kwa serikali kwenda kuthukuma mbesa cia kaunti cia ile tuma tene mangaba na makathukume mangaba na Kenya yonthe mayitwa mailie mana matena kindu mathukuma nacho na kondo utu kwenda umantha usumbe utena ubungu kwenda umantha usumbe wena mundu wena experience ya kutwa icio sumbe mundu mwe no oke ndikulea na nenge na ize kura kila mundu amina kuandikithia kula eleta ukunwa ni secret ballot wale ta kunola kwenda kukuna kwa hivyo mundu tu ubata atunga makivila na tuyulea competition kwanza kivila kimeanza moyoke yetaniwa na Ruto nicho kula iko na weti na miaka 5 iko na weti na miaka 5 na kendando mapindwe enda maine anewa enda ni meanewe mautunge ingi na wamina miaka 10 ta musumbe utenuka unduru wa Kenyatta we mucio munde kondu woyu democracy ya itina wakela miaka 5 tiatu Ruto atukiganewa wametenika anda umwabu na tene mujanja andu maileta enu jonjanjo zuno ndo niwothe ni tende ya Kenya muno na kwina corruption bingi ende serikali ni mikutano onde ya serikali wanapata procurement yetu hapa yote lini kwake ukaenda nda mwa hivyo ja lazima ukaona ministry ni mandeani hapa uko ndo kwenda haki katika ndhe ya Kenya na fairness ndo kute justice kutingwa mugo ayo ndo kuteno ugo kwitha na mugo andu makala matoronganite mathokwanite ndhe ya Kenya yenda mugo yenda maendeo tenda koti situ ndo yenda tu maja koti itu mekaneza inengo mundu mwaminifu utachoka kusioya na hicho katuthenia na hicho katuwa ndo ma Kenya kuni je kitumii Mheshimiwa Kalonzo ino sungio kwa madena kubikia bauju tachama cha waipa igene tumuungamitie tamusumbe na nenge Kaluyu ni muthoche kuungama kivila josumbe kana kuungama kivila chochote nyedaka ninye wane ndo nambio tu kambi achoka katwika seneta achoka katwika ngavana
asoka atuka mutu lakini ndo enda ambia yolo kaloko na kuambia boya no that's kuna wao America na yakakuna byombo Kenya no kuenda mundu ona muda tai yakasumbika mundu yote ena uhuru wa kusumbika kana mundu yote ena uhuru wa kwetia kula na njonje ni wa moyo ni unje kivila ndo angimoka izindana yuke meanza moyo ketanibwa thank you watu meandate kitano nesa na inde Jeff ukatumia 5 umbeka nesa njeite sana nesa muno nina kulia Maanzo nondo weni munana wa bakube kwa latu kai kumbeni atrabasia etha ku kola sita yuye wa maikoni whether ko kangala kone isuko etha ese maondo ka utamea kwenye mheshimiwa Kalonzo tiki tumitwe etha na ke baibi na kuthila ingi na ku Dr. Jeff usungio waku ni weba kwa mathina ya tuonene ama Kenya na Seneta no wa election ndu mheshimiwa Kalonzo tonyo thine kia mathina ya na niki utongo wake wailite kwoswa no waku niki waile kwoswa na usungio waku ni weba katika mathina la meba Kenya. Yes Maanzo no election nesa nye ni detail oriented nundu niwe say ni research scientist kunenda akuthi in detail nundu wala tuka kwa ya kisiasa ni sindu andu alama kwenda kuleolika katika kanama kwa avoid record menda akunena si menda kukuna kukulia siasa kula in a very general way ukiza kwithia tukuniengania tuthi kuni twalete ni mundu witu au mite kwitu kwa tukunekula kwa hivi ndezi ni petene wakati first we want to get in detail kindu jambe na ninone to just several people mundu akiyumilia yao imwana Gen Z no bosi mundu kida no kwenda kula sindu sia muthembozu yuta kindu jambe oni mu constitutionalist na mundu legal no atwele no ayekidi sindu sia muthembozu to be president wa Kenya you need to be 35 years old miaka 35 and they were 2027 together wa miaka 35 we tutavya kana no kwenda kula wendete no yala no bono kwa kaneza nundu nizi neno homa poino na thangi la yake that is the truth so no manebe andu makukwati onge wasibwa no wewe mundu wa muthembo mo unukwati ange wasi ya muthembo suna ni is the first hurdle ndukila number 2 tubundi izi siana situ na twalite kumia siana situ pau akana mundu lo kutukana Kalonzo the most mundu lo kutukana the president the most uzunu wale with the presidential candidates that kind of nonsense sia kwazia ulo kunene Raila nae Kalonzo nae nini Kaluyu nae president nae you cannot beat Ruto by insulting Ruto every day izunde bukuma wali tonenga ne mupango wapi na ninakutabia my 6-point plan is very clear na no nikotabia one or two things ila ngona sina tena ni very pandu pa kwase kindo nikivuku tafanya detail SHIF nyeni Unity Medical School na ninazo nevo ipinda ya Obamacare na maumiti many ideas kwenda kumya kwa Obamacare but design debukuma na ilaito conceptual framework debukuma ki American style nundu wa edamenda urifaiwe na niwo kweka kanzi sianza wale to rifai wa hospitali nene kuma hospitali nini na hospitali nini ndina ambulance ya kutwa hospitali wa rifai wale you wika kuinuka musi ukama mbeza sia kutiko hospitali la nene udona kupika musi ukende andina mbeza sia hospitali nene how do you get home first into sit enabling factors nwali te kwa sia we design kindu chui wina ambulance ya kutwa andwasu kukutoa andwasu katika hospitali ku nundu immediately bethe abe na thina munene wali tukumwa immediately ndukene kwa musie nikendo hospitali suku now housing levy of course nikindu unfortunate nundu serikali ndiye alitekwithia ithukuma na nandu directly is an agency ni a non-profit making organization kuitumia agencies nyeni kumanenga umupango haraka oto bano nikutavika na you serikali undu yalite kwika yalite kumanza an agency that deals with housing na housing isu inenga na mikakati kana sindu ikomila walite kususia nikenda witheni wa fiti katika box ya chao kwa approve wa chao housing yelo kwenda na maybe kwa commercial bank isu izu kwithia neo mukuka mwili kama apply sindu isu zitwa kwa chao kwa agency serikali we wake ni garantua andu azuma lea kuiva nundu ni kwenda makwate nomba makekata makaiva lakini kila twende ye kwazia ni housing levy ni nzuku how is it bad it is a good idea to own a house lakini nukwenda otavanya mathina mayo kindu kila cha mwisho cha housing levy igie andu ala tuonete sindu mbingi nzisianza andu mende kumbwania high rise building ino ikwakwa
siende kumbwani. Why? Maanzo nuno ena siana siake na siana siako pano na twi neighbors inde zamu kuka kwenu kwenda kwekala kuna siana siako kwili you are there permanently undu twalete ni kumya high rise building pre-co housing lakini with the scene of privacy we kama si wapi na private manner no chamba tisha musi wako undu kwenda lakini tio mbaka corridor si kada siana iko mani ya bau na sienga ne bad influence so high rise building is a bad design also not to really to kukwata housing it includes police housing Oundu zikwata ni te corridors they are facing each other they have wives they have kids no biza kudia pena madina mengi katika police we will do housing not only for residents nyenunga mite na police as well tumanenge dhayo ulamoseyo wako to defend we can talk this in detail full all the time lakini sindozi ya kunenge detail na inwo kitu mingi kwenda tulike katika mpango wa debate oyumba ka 2027 tuka debate kila mwi 2020 na ndwani kendandu matwelewe nesta huni mundu wa muthemba mwao uwe na message mao lakini ndiye alitosu kumwatambui tuthi kwangania nisumwatambui Gachagua no kwasi azi nake no mundu takwa tumbe empower people make a secret ballot to empower people ma vote na akamba nitwa mapolio undu Maanzo kwasi ninguthingili pose kula na tuyoza ibeande with we ready to cast a vote lakini tuitono tutena kura right kindu cha mthemba. Thank you. Na Uneenan'Ya na ndeto ya we the people. Na we the people ninge numuni kwa ni mwezi ni munene wa chama chakwa ondu wawe ta cha Wiper Kalonzo ni munene wa chama cha Wiper chakwa na nui nguli ti no ni join Kalonzo nenda Kalonzo ani join actually to be honest with you chomba kai diwani we Kalonzo ani join tutsize kanani to no kwata usumbi inandi nundu woni taweni witi ndi yawo kundikile yakila muthena we bato twikengwa tugiwoke tina zindu cia muthembozu yui wako utuko kangali kwe akwa ni wizi ndigite ka ni ukuthela takangoi so niku kwata ngangali kwa mwetu endete na vai mundu engenga nikenda tukwa ni sure nikabaki wanukamba ni kukwata usumbi usu na kindu kila kinene Kenya makwenda ni honesty ona yuti mipango kila mundu abangi to the same mipango Ruto Kalonzo Kaluyu they are very similar 90% is the same question is who can you trust? I believe people trust me. Nenda maondo mainge tuimina lakini okwame tuke nenda usoma SMS siasa bano na makulio alafu tuimina boy mundu kitwa Alan Musembi asia Gachagua will take us nowhere. He is doing his political business out of machungu. Haya tunga yasende ni Mwanza nzoka yasebo na kemondo nuitwa Alex Mwanzwe yasia the other day Wiper Party was against Rikiji. Now they are praising him. We Kenyans need good leaders, not this kind of drama. Sasa Gachagua amekuwa friend to Kamba Nation baada ya kufukuzwa na serikali na opposition. Kenya zote ni drama tu. Ngolele Maanzo Gachagua kwa useuvie na aise kula ila si apetisi Ruto ningili maana elisi ya Okamba Christopher Mbaluto pe mundungi unuitwa teacher George Mutunga Erastus vipi Kalonzo tosha Seneta Maanzo emea vau na alama wakita Kalonzo mama nyekana madhela mosenge modhia they will never believe that Kaluyu ayeka they will not believe na Kaluyu ayeka kwa nanga mbesa let him join the winning team. Ni George Mutunga from Makueni Kadhonzweni kundu kweta wa Kanzo ke akiteze kethuke kusuita motoi wago bakubia kwa I know that area. Musa Shetiel asia Mutunga TV ambia Kaluyu aingie kwa Kalonzo. Aya jazinda ndinda na akato mautomaneta sa Kaluyu konena ayasia very true. Sheri na akaze ngolele Maanzo wototonya kuamini Gachagua ata Peter Mulo yasia mwana osunda ndakethe motume anange Kalonzo kake twinde ne yasia Kalonzo musiwaka akethe 11 2027 full stop to Kenya Safari Heights yasia who is this guy? We recognize our party leader SKM as our kingpin and the 6th president of Kenya. Jeff Chalo yake yasia Okamba ula nevata nake viongalo yake siasa ne Maanzo mutula na kiyo kilangu watane Kalonzo edho serious ni otubuite ngwevinda yasa Uneenan'Ya usu ukwewa wenda ukethia ewe etikila Gachagua eti osumbe nawe ethiwe munini kiutikesio
atumia yaje Kalonzo takatetekela Gachagua the president then deputy, that is Gideon Muinde kwa miaka 10 anda kotini kwenda Gachagua ndeje kivile ndeje kivile na keba lakini mwanasiasa no bakaka nena naye andu mamwate ya na andu amage Erasa singethesia tongo ya su na ndiasia yukula nisiambe ya kuanika nondo wa ila KKK sia mukamba kwa u vathi ondo vendete Kalonzo vaiva ando oku vathi ondo vendete Kalonzo vaiva ando okumelela pamoja niyo vatumba kasinga ngalekosia masako ve mundu okwetwa TMK Ndiani yasia go for MCA first bro and I don't think you can be anywhere near getting the seat. PhDs don't vote brother. Yeah. Utisi kasi mbazundo ndongu following the show asanti. Franklin Mwanzia kayukenga na Ruto hakuna wa kumtoa. Azuni yamwe katiwala medha maituma mautumani ayave mundu wito Sylvester Kavwele asa Kisumu tuko ndani tuise Kalonzo uzuengale kwa siya Kisumu ne asiankale kwa nisu Messi Kalonzo wa Musyoka Seneta okwanda teke maka na ile yulua ngwana mtumeswa kwenda niwe Seruto asindete Raila na kula tangili manele na kula isi chaumie bao kamba akamba bala mejumetia binda yu na kwa ndo ingi kwa katikati wa Ruto na Raila kula sia indeke muno lakini maundu ni mapendukite na netese Ruto akaungama ta president Raila akaungama bila jo president Kalonzo Musyoka abetete yu kana hata Kaluyu abetete yu na Kaluyu ndaye no vasyo wa wise man changes his mind na kaya kaungama okula sio president kwa ujata chama chao bado kaungamia mheshimiwa Kalonzo Musyoka kati sisi kwa tomba unawo na elewano na ndo ndana ngine zikuta chama Kaluyu acha ni dhau idhau na siasa kaiza mukati ndo kaiza mukati ulonda ukata oleka kondo woije tukweyo mesi ando nda na umanda kula na ndo zino ringathi wejetie makuwene na ene ne ana munduka wake na ene ayumbe anyupe baube okendo thank you Kaluyu no ewondo nina atungia mwe tukisia onde pamwe na Erastus Nzomo na Seneta Maanzo pano kuithia katika program nye tani munene wa chama cha UCP Unified Change Party na tukethia an official launch even soon twetu na launch a movement ya chama itawa We the People movement. Mission yitu ya very clear, take it back na katika population maybe 70-75% na andu alama kwa Asia very clearly andu alama tu yekulani tiyumenda po kwendo clean slate tukwate Kenya mpya twambililie mwanzo mpya. Question ni ethe andu mena record na tuina results izusi tuina sio the inputs na tuina outcomes. Outcome yokamba ni umaskini tuina nza tuina one na tuina ovwi na players ila situfikiti bu netosisi nundu nosisi tuyesicha katika utongoi weka loyo na kemanza kusenzia Kenya nitona kwatia andu matoto eto ujani uonini nundu zinduzu siasense ata record is clear the data ivo ya kwasiu we wizio ga witungebu unuve mundu utuikau unless you are happy winja nokika sindu sia mutembosu ndio semba tanimu kamba on ta diaspora tangu semba ta Kenya yonze ila tu kwadana na Mount Kenya ninukite 27 kwanza tukamboya Samson Corner ila itawa facing Mount Kenya itukito hoya vau na nithianibu after that I will make a normal trip ya Mount Kenya kunye nino kani hambo ni mukulia nikenda then tukwendo si sense ya sindu ila tu inasio atongo yasu Kalonzo man back up thank you na tuidi forward aya mutumani ana mamusho mutuko chania kwa kulia Maanzo kijato kamba nene kana atutwa na
Gachagua ndio yasiata kitwi ndani the pay right champe we yasia erasa zingelese Maanzo na akwate akamba ba umakwete ngai ne wawese masavu make na ni asanti nondo wakuoka kalawa many times Roy wa kithungu yasia rastas tuimwe vyu ngelese Maanzo Seneta bwitu makueni twaleile UDA tene Kalonzo tosha mutuko katika ya good morning falling from Mwinge Thitha asante sana na ende mwano Kaluyu ndo bosa musakwa ndani kani ndambuki na ende wa muthia Kaluyu osa sionde akuneta moga kaza sionde ona Maanzo usunde undu wikite okamba menuke onde kwa nuotona na ende wa muthia tumani naona baba muthia asiakedi atongo ya sumo no Maanzo na Kaluyu ni wakwitu petwa kakone haya uzuni wa muziende na ende evinda yene ya Kalonzo evinda ya Kalonzo ne no zetwa ndunga ndize ndunga na ndonga monyalo kuma kitwi kavuta kwa mokaza kavuta kwa mokaza si side sia katula side hizo yes so Seneta na Kaluyu neona masama itu masemba muno ate ono twane no bandu twabika Seneta twimina wenenda tusiamuthia na wende asesia maitu Christmas kisio na mwaka mwe musio ndo itona na ingi kisebe nginya mwaka ugite kwendane kwa ngai no kwa tabia hii panai na mkutano katikati wa President William Ruto na Uhuru Kenyatta na indi wa tukikana amwe mzake si weta kana maybe Uhuru notonya kwithai tukoma na Ruto ingi na kile ingezi ni kiu tunaye na FM bao hachumwa FM yake ndo na weti and then we kumbe asiakana kethiwa Uhuru mix inezu ona Kalonzo akokilwa simu akakoniwa ni Uhuru akamwe nenda twikali tuthengeanie ba serikali nino no bathiu Seneta wimina kana asiakana ubinzani ni musio na pala Kenya mapikite Uhuru alikita serikali nizuka na hata likite mesili ya Kenya ingi na muno ndo make imani matevi nduka na kondu wou project ya kwa nene kindu kala ndiye kwe kala na tukie mbunge chai thwake dam no kathibo no kuona silanga monene muno wende na kwa no ndu we akitone sabi binda ya Uhuru Kenyatta lakini Ruto no palukile vyo na no muemete lakini ndio musukuma kitha silango suthale andu make twi makueni masaku na kula na Kajiado makwata kigo kwa kiuri kindu kitaye kwa mbunge unge ukamba na bade mbunge la na mbunge nginya ni Seneta wena project nene vete ukisione chake Kenya yonde ona bandu katika upinzani kwa ndo grando makuli akamba tukakwengo osakula onaila ukutawa Yerusalemu wakawa andu mapothe yazia magazi andu hakika na niwe sie kwako kwa huyu andu asume huko metwa ballad san ballad mi ogona no amegwe bake pendene ke alamete kwekia kana Nehemia no wake okutawa Jerusalem kumatu natene na makendo ko ne bidayokete ende tweboyanga iya twiyetei na tutethie Kenya ekwata sumbi mailu utongwewe ni mheshimiwa Kalonzo amushokana langi me mukwata mbagu mpaka shakwa ni withi ndio nekea ngali yake mauta kuma ilobi atuuka akoka makuweni akanena ndeto ilone niyesekela bandu na china ikwato mbagu nando inge kuma kesiokela umene na isio ombande kula milioni 10 na ito akamba atumba de kula milioni 4 kuwa kamba osaiba ande tuyoza kula atuiko na ikula twamina kweko so Seneta mheshimiwa Kalonzo bya ndoto naweza ona aidho kama na President William Ruto unabayo na twigano enda state house utuko na pisa la ona ndio za state house ni ila matwa ngiti mawala me watsama na report ya Nadiko no kazija neza ndo alama iboke bani shungwa ibo ya timu ila ya Nadiko kwa utuno to ubungo to ruto soete kukengana ebida sinema ne thelu you ando ne oil bizola na uyandia ninakuya thank you aya mwana wangu wa muthianu na ingi kwa musiaise yumo kamera yake neba kamera eno mutabike ndo twimina mwaka na twendete Christmas kana ingi ningutunga mubya kisasa kiki na ndiasia nienda kwatisia asia on the education ma mutongo television na radio mwaka mweo musio muno na muno bindani ya kisimisi ngana mekwatisha kisimisi
kisio kino athimona nimekwatisia mwaka mwe kwa maendeleo ibindaila gukuria andu onthe mose kibandi na maosa kadi ya kura mobisi ma IBC no mabingwe. Thank you so much. Ose Seneta wa kaunti ya Makwene Dani Gitonga Maanzo nende muvea mwaka usu nondo kuka kuwebinda kuthia ingi muno kilungu necha kumbea siasa jasinda ndinda yasenye kithuku nise Kalonzo tosha nake Jose Makisi yase akamba please mwa nitwose kura Kaluyu tumine. Kindu chambe ni kwenda ku separate andu makula na andu ma social media. Sina andu ele. Andu alame katika social media mena phones kana simu yako suna. Kwa na ndo elite na mena mbeza sia bandos ndulo kuna akula ona ndega katika social media ona kila muno ni katururu nundu tu simu pakubi ya Kenya mwanze lakini andu ingialama kuna akula ona me katika mtandao kindu cha mtembozu so ningwenda andu melo ndo kangeti carried away nikuiza kwithia mundu nukunena mtandao kana wita bwa ni mundu ne mtandao witele utagwe ni mwene ulokumanda ikula akotavyo undu kwenda. Number 2 tani munene wa chama cha UCP na kimanzie na Maanzo ni wizi nuko na zindu ino kugwata chama Kenya kwibina mwingi muno na chama chundi tona kumanza na kimanzie ninyo kandi mundu sponsored katika chama chuni na sponsor personally nditona kuzitumia mbezi ila Maanzo wizi 19 millions nikenda ni sovye chama nguthaoke thau umundi mundu ula tukwenda ni mundu trusted in Kenya na 90% of all the mitaratara kana manifesto sionzeni bakuginisiane umundi ni kwasia ula tukuikia nu na tuina record nitu andu alama tu yepo matura basi the same story na nima kwenda matu yutu ikie umundi after 60-70 years ninoni mwana nye Kaluyu ndina time 70 years kuiza kwetela mundu uzu akona the next thing after 70 years itu ikanikale about 140 kindu kila kwendekana umundi kita wa a sense of urgency a fierce sense of urgency nenda tukunekula tusensie Kenya na nini umbani tio tongo sio kamba ndena ngwinye ndikwenda ngwe mundu kwete ngwini enda mugangwi lenzi but nenda wize kwithia ni wambunga mukono tusenzie Kenya stories ya kwiwa ningania tukwati ya kana kwiliono 70% yandu meko Gen Z mekwenda kuwange wasi ya muthembozu nugite kwa kumwithukizia kuumuzi kwenu tukethanie munenge kula tusenzie Kenya ethano kwenda Kenya hivi ibwano nenge alotu yonenga ekula ni moma mwikalichu lakini ethano kwenda osenzie ukwatane nakwa withie tuivamwe tusenzie Kenya to be forward. Thank you. May God bless you. May God bless this nation, the great Republic of Kenya. Siko kwa da azeza siko konse tumine. Umaende siko konse tumine. Oh yeah, so tuinene kidamo thembozu yutu nene ya nene ewe kwa neno kana kwa andu mako bana au tuku tuyisi. Lakini kigamba twazi akana kakala kana manio suma. Kaiza kulwa. Ele zindu ziende ya before niwo gitumia andu mena wasiwasi na ndina wasiwasi ngwazia ninendete atongo imaiwa Seneta Kalonzo nguluwizi onze no undu Seneta kwasia no kuluanya kuthiuka kithio ikuvoyoni na nishuo na Seneta ngaumila umunzi as the front runner Seneta ethi wakiuo muyono ndu ni ndu yakwa Kalonzo aumila Seneta as aumila like front runner Seneta nige the first person to kumutete zio bube ya mbuzi mwake bube mwake mwi kukwata na ni ula ukuitikilika na titu etikilika ni kwithia ni sitwa ni kwithia ni kingping ne uo mundu ayaze kingping isi ya lile tia lile wandwala mena ma mesi ya matene na ona population ni ya sensi ni sure kugonga maumunzi ukamba na Gen Z na Kenya na Gen Z I will be the choice of Kenyan president. Thank you so much naende oinyonde mwabika kwi tyo mugalile kana mundu wetu ansomo nezi nyonde mubigite thank you so much Dr. Jeff Kaluyu ni presidential aspirant for now nondo twabika ku niweze candidate no la U11 aya naende ni mutongo wa chama cha Unified Change Party aya naende our mission our clarion call is we the people na mission yetu ni take
take it back. Take it back. That's it. Seneta wa county ya Makwene Dani Kitonga Maanzo inyonde mumwese twithana ikavina kuthikala kangi nende atongo timu vya muno mwaka ni ukite twekiwaye tukakoma no ingi twendeze maundu atu ithatu ikuna na ngumo cia isia ni muvya yo mwanya nyendi kwendea Christmas kwa oyu tuyemwe muno Christmas getho bawe yani ndi no mesa ya mauvo indi kwa kilungu kingi taki ni mwaka ukite twekiwaye thini wa gisese cha kuna namba imwe mutongo TV kwa oyu tiwanesa netwa rasa skithuku wanzo no